Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin. Kur'an'da soğuk için, Muhammed Peygamberimizin, Allah Teala'nın razılığı için, Kuday'ın oğlu Muhammed'in ümmeti olan Altınbek balası Ümitbek'in arvağına bağışladık. Jatkan yerlerin cannatından verip, şu dünyada bilip bilmeye hesap ettiğin günahları olsa geçirip, beyişinden orun veriyor. Allahümme Rabbana atina fid dünya hasenata ve bil ahireti hasenata ve qina azabannar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Allahu akbar. Menin dele başman ötken, balacağa düşöte kıyın bilemiz. Kökürağımız menen sezip turabız, tuyup turabız, biroq aylaja ok enem. Kırsık bayaq Kudaydın mаңдайга жазган жашын көрөт экенбиz. İnilerine, karındaşlarına uşul eskelik bolup kalsın dep. Ona taasın. Artık ayrılıyoruz.